naka better tanti kina ngono binakongo tuti kina was ni bikinda baki tamanda bikinda baki kana kalona tamana luvena kena alo tambu ena mataka binakan singa tambu binakan endai bikinda baki tungana kambu levana ngasero sumukapa ena rabinga rabtu ki bikenda medaptal mana ya binakongo bikinda baki tungana ngilo siling lolom do bi marroi tunanan tambula me kibikenda endundua medaptal mana ya binakongo au bikinda baki tungana kena bi matubala endundua sar Sema tikumana bata-bata binakongo ngusilo malangi tikura bikinda baki malumu kita bakati kuna nanrombul na circle family talakina Knowles family talakina mbulne tumosi Mr. Tarimbau ke Mrs. Tarimbau ena mataka binakani simtam binakatindai au bia kita bakati tungana mbulni ni Australia nung silo malang tiku weekend na mataka binakatindai kita bakati kuna mbul ne ena mataka ni singatam binakatindai kau babdi binakataka kuna mbula ni rauni mi watati ku wiki mami na mana pa kalau malangi ena mataka ni singatam binakatindai ka nui taka ni na kalau malataka kuna mbula na kalau na no ministry ena no mo bakangata kuna ni talendi kusilibi kimni na kalau ena kena kau tikni tuku binaka ena utu tingunongo au weekend wakati kina la malangi utana kina be matani me alo ya tundo sara matu bale se matu mena bata na kongo na mbula talanga ni nei kina nonton bula sabatu kena leo karanga mena ngai ndona nanda sere ena mataka mena kanikua dona nanda sere na dona sere ndo taleta kana ena matakanga ena matakanga sasianga ni kila kereni mbiumena akiana gangana ena matakanga saro ngoti gomai nano drasere ni maro bua natu isau niva katengutu pese nikau talei nate nguvaka ya longa lumu tikeito mai saya dotu endai nama teke nada kema misere tiko nga kare evei su binaka kerenga mina tona do sombo mina dona nanda tomaso kila malangi ni tiko tambu toranga ni to kalo kima mi bako bini bina kime kemni na lebe mni ena mataka ni singa tambu na kanetai na wale toranga na nomni loloma na wale toranga na nomni mai mate na kovela tai merao kini kime kima mi kemrata na pula ena mataka bina kantinde tamangu kim kera toranga nomni alo tambu na mitiko diki kito
vosa kina lo mai kitou ka tungana kina ni tombula turang na itukutuku binaka na mana para mikim na biwasa kina na mataka binaka ni singa tampo na kadetay tamango itiku bitiki kitou kibuti kini mer ni na wasech ko bikito na nom ni vosa itor so mani boko del bisa kamanda ni mami bala ta i vosa sabata kiturang na nom ni rata le kito masing tandanada adan lebem ni ngochisu kasaya da mani mami bakang bulendina daulo loma dondonga amen nakasan sulit juga ni meren ena ngusni kro juga bikian tapi Sino tampo binak tali bikin daw na kango bakayalo na mataknikwa kamaruta kime bandin din taktali na loloma kina na bibuklunga takina kalo ranin tamay indo bata na matak Victor taltikin na tikin manunggo me dabaki now plan ya todo tiko bikin na pos bikin dabaki na mataknikwa na maraw ni solitiku ng bulah rani do bata talanga kamaruta kini durida ni the sort tal na mataknikwa now pabinibina kawana kaloy na nabiba kalunga takino madaga talanga tina klani sa tao dito na tapos ni Wikin tapos ikar na matakanikwa ya sige usin kelas yang udah sama kelati ko dia satu tamasula ketika noni lako damasula ko tiko mainan nanda to ni Masumasu usin kila na ngone ya kina ya maru na lamang ni reda ni vakavatu kana na nanda Masumasu bibi kim do na leni matavuvuli bakayal babi ni binakawana kalo soli nambula bi ko sarani vito maniti ko tikino na leni wale dona tumbule bakayal bi kim do ngori kim do na kango bakayal kila na bingarabi ni tambi ni bingarabi mikino karami biti into babi ni binakino wana kalo na nona dalawa ng sala kay na nona sa vito mani rauti ko kim do imami bagabini pinakakaran mataknikwa ni running dambe pati kikimami and may torno ng tabiwasi bagabini pinakatiki na bikim do na lenilote na mataknikwa ano lang ito may dambe patatali nasan do nang una to dambe pati tikikin na tabiwasi tikikin na nabos kalo kundo kay tikmango sinkilas daba na nadava no noni nakina kalo se usang ni tora rau tiko se dava wambote ni dingomi tiko na bitu tuko enda pe wasei tiko kina de mbulongodi tiko kina mataknikut ene bakuri tiko ngani tuko enda to buli tiko mai kina membaleta na nona takaka ni altam nata sauti lani atoridi tiko mai na pakasama ni kamembaleta na revival and reformation italisar ninda bulida na lesson na madongo si bebe erede ni basic ting may kina no bakasama ni kamen baleta na wala ni Vakarua pa inda buli ting may kina na bakasama ni present truth itiko ni basic may kina na kamen baleta na reformation ako erede ninda reda ni toa sabi wasayo ti may kina iko na noni nakina kalo me baletikan tanang bula tiko ni buktao titi ni ngono wa kasar nga no ni nakina kalo wir non tomate na ngona ya wir mera indusi wir na vi matin tutalso ni taktik na lamang ni vi tuku yan ta vi bulitik mekina na bonge tikana tiknal tambu leta ni to bulir tik may natakak ni kamen baleta na non natakak na tambu Nabal nga tikin to se wala ba indin bi politikina. Na itabi ba indin bi baka itabi tekina.
the kunio kata ni vakai vakavuvuli, same the vakavuvuli taka na tavi. And the round in do tongana rindini vale, se the round in the tiko nandono ponua sang in do talenalin lutundaka tikina. Yeah, God has a purpose for everyone, everybody. Na no and do tiko kina, tiko na noni na kina kalo. Nitaka kina na lomango. In valanga ngatikin tiko ni tuktuko and the wimbole tikina and the way was say takatiko. Running in the kilatiko na noni na kina kalo. Ya, nimberan in the tone at the manatal and the woolly and the matakakwa on a kirkir. Running to the parliament to and Thomas. Chabani took a law. Etale nanito pakilana nom ni bibakal ngata kian matakungo. Bibakalan nangang ni ser ki mami langata tik. Nom ni altam bibakal tengu na matakalilay. Siningo nararaw ni andramay iya ni raw ni kuni bibakal ngata ki. Ito masupikina na nom ni na tengu bakaya lo me bakasusot tak na lo me kito. Merani dingomi kina na nom ni vosa ni Vakarua kami kito na butay kina. Sa wala nga ni bikito na dami bati na matakniko. Vira na lagi wakan diyo teki vira ser na rongo da tal nga ni tutungo. Mami bakang bauta ni mami kalau ninadakada kaya tik na nom ni alatampo ni mami pakilatiko. Nangaw na ki mami tiko kina nom ni na kina ni mami duin bulian. Nawalib nom ni rongo na baso. Sisi may bakang bauta. Amen. Ila ni kenda to Ronika bimbi utoka inapakasama ni utang to rede tikol mara sauti kati kumango in one accord. Non ran to dua bata toka ni tambo bali vake se na non na tuare tikin na ken to yale ala na tisepeli ni mbera ni to ami bitau se bat kichisu ni to kono bitau se and nangone ave kin crisis and ken to mali wani same sa bitir to na non to ngas ni ina vile de aquí es virtu inan vibang data kya may bagay dor tal na turang chiso virtu waka na numerto merto ala kiwawa Jerusalem ningon ertong iturki na nabibak salata kya utur sarungayan na lomandina kinayalon dina wagabuna merto wagabagaraw wholeheartedly saya linayalon bingat saya linayalon bingat saya linayalon bibi liu sinindo der nang ono bataya ina non tongu ina Masumasu Sigatabu na tambo maleta sando bato lomalagi kirtaw na kung ni tisepel ni kumkumaya wilti kanorto ni tisepel ndo bato lomalagi kirtaw ni tisepeli mana na nona taktakta ayala tambo ni sobra kibirto dangi reda na nakaipo gaidor na nonda vakavuvuli kana ibole ni takataka ena nonda to mana se yado mertu gaidor na beka viva kurumbitaki ni sabak rutaki na lamanda apatikana na puno enda may bimbiti kinau ambota ni tubing politiko kina na pakasama patoya ena nonda Ndal mo ko tata kital may na quotation back at to may burning kaya na puno enda may yada tikina. Practical. And they appeared unto them cloven tongues, quoting my review and herald, like as of fire, and it set upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues
as the Spirit gave them utterance. God is willing to give us a similar blessing when we what? When we seek for it as earnestly. God is willing to give us a similar blessing when we seek for it as earnestly. Wambote tiko kina, kindona kaenda nanganganda tiko kina. Kindona kaenda na masute tiko. Nandra masute tiko na vivo kasuso teki ni alutam. Enalamanda. Ia me eado na koya kindona ukang. Endona me Vakarua kinalo. Endona me Vakarua kinalo me bakasar ngani yale alo ya bertone tisepel. En vita tikna kalona vita tukungo me bakanga sakilatiko. Erambiu tu me bakta kerkar. Weekend en dan bulan ne bakta tingo. Kotikenda tokina ena nonto to lutanga ena. Talena slide on ngandra mo set tali weekend to kati kubango. The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future. But it is the privilege of the church to have it now. So, what should we do? Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it. And what will happen? And heaven is waiting to bestow it. It is the privilege of the church to have it now. We should seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. And kay wambutan nina walngangatik kenda tu walngangatik kenda tiko. Ndakuni ngude kina. So nanguna enando basika na yalo ni Bango. Sang sa lelewe sa kenda to lewi tinga. Pero ndai kenda to tinga na so tike sang kenda lewi tinga. Sini non dei tai bi men de wakati. Kendo na kan ngandam men da masulaka men solia weekend na al ningumatua me kuninda ngude senda soro leta itostoso ni ganga awa bi siti wat kerto na marama na imberati ko nan nangunan ni nadato uli Ereditikin na wakasama ni kamen baleta ni balu. Enda kilab naktiko. Na tostos enda balu enda tostikin ngo. Tostos ni balu. Tostos ni balu ni binaka kinada. Enangan drevitit kina na yalonganga. Yodi mana silibi kena na yalonganga ya. Na yalo tambu mepkanga tu saritiko. Itu Vakarua. It's a privilege. Why don't we take advantage of that privilege? Dona privilege. In dona privilege. Kan mambale. In dona kaya na senganina yadong beka tinga rin ka. Senganina na nama kanina buka idur tinga. Baka tiko kina na yalo ni sasanga. Na yalo ni ngu. Iko kina na yalo ni nonda na borrata na yalo ni budisa ni kati ko ni bosti ko na budisa okay kasamtang tiko na yalo na sa bulido ti bay na kame beletir to na leoletinia erto may sobuke bata na kende yalo erto may sobuke nangune tiko ni nonda to sobia yado kina na kati bondo mili na lama ni bon enas basika kina na yalo ni ngude Basika kina na yalo ni bude sabrayalo. Yeah.
tu vakarau ne altam sobra kibikenda wewe na kena vakarau wendon mende vakai na ndana wil voltam ena matak nikwa ena nanda na rega na we tikina so tikin merea matak nikwa nda to sana land ena vakasama ni kamen baleta na early rain matikin na later rain dina dona rega ni vakau semana vakasama baleta ni nda to ndambe tiko ena vakasama ni alo tambo ya tuna rega kine ni na tona basika veka mai ni kuwa na kamen baleta na uda taumuri se later rain rega na kena lebeti mai na vakasama mo nimber ni nda tona will voltam kotik mai ngo na testimonies to ministers Brownie Pepper, paragraph 1. In the east, the former rain, may Palestine, nangona ni kakamburaki, due tau nangona ni kakamburaki, due na tau ni mberna tatamsuki. And dina ningi may bakang tekitiko na pagkasama bagay voltabu, ya kandi na yado berlata na vika leb na kay bakang tekitiko kina ni voltabu illustration ni kandi na nga ito yado. Bakang tekitiko na voltabu siya na turang chisu siya ira na profiter beauty na kani kani tuktuk siya boleh tuktuk tak na pagkasama ko merawan ni kilay kina se balimbalik kina na vika vakasama bagalo reda na vakasama. In the east, the former rain falls at the sowing time. Former rain. It is necessary in order that the seed may germinate. Let's meditate in a vakasama so tuna reda. It is necessary in order that the seed may germinate. Under the influence of the fertilizing showers, the tender shoot springs up. The later rain, falling near the close of the season, ripens the grain and prepares it for sickle. Okay. Taro, untina, taro reniti kuna. Onungi warakan baka, onungi wilik, onungi tarong baka na tarong na nandutuna tosilio. Ang ada na bakasam. Ang basi keting may na ibolan ni Vakarua. Wala nda ulital tingaki na naroman ni Pulatungo. Na kahit ko na natikin na itinakatolo, kaya itinakama. Vosa tiko, to sa rin ang dabulita tikmay na nandalesoni, na kaya na may tokorua takibir na tamata ni kalaw, na vika membaleta na ibunaw. Viva ka nung namitikin na Moses. Membaleta na commandments, kaya na covenant. Saan kaya ko na pagkasama, kaya makaw ni nataliraw. Go na kaya na yada bikim ni, which is blessings. Kaya makaw ni natalin rende, go na kaya na yada bikim ni. Viva tonight, curses. Reda na kaya ko ni kaya. Iya na yado, kaya makaw ni sa Vakarua, vakabinaka kinanongo i Vakarua, kau sa Vakarua tabi kaya ni, and a singongo, manila mani choba na nomini kalo, kamuninga rebi koya na lomamani todo, kene lomani todo, kamanea. Au nangai vakatu na uda, kina nomini vanua, and a kenangona. Kenangona. Santatiko. Nangona ni kakamuraki, kinangona ni tatamsu. Na uda taumada, kina uda taumuri. Moya uta mai kina na nomini sila, kina nomini waini, kina nomini waiwai. Inare ni matatu koi kene voltam. Ni kaitiko, wakatauda kina nomini vanoa, ena kena ngauna, na uda taumada, kina uda taumuri. Ni sang nito ni ngai ken do na uda. Sang nito ni nga na uda
taumada early rain baleta nga meroni ado meroni buroro kina na sorni kausia kandre kina meroni kandre kina na sorni kausia early rain late rain ni rau taururua na udang bo dabenenge ado enange ado mekina na tatamusuki enange rauni rawati kina se geda tek mekina na buani wata se na buani sila nomni waini ambaleta na waini kina nomni waiwai wani olive takita ningone irna wang takita no olive oil menon waiwai ena napakasama ni non tigo kina napakasama ni sautu tigo kina napakasama ni kalungat total kina tiko ya balilili wena Vakarua no wasitol sang Vakarua na ulika na tikina indua kina tikina rua tiko mango koni vakatu daliga na lomalagi ia kau na vosa ia merongoda ko vuravura na vosa ni gusuqu na kalau na tau na nongu i vakavuvuli me vakana uda na mimiri na nongu vosa me vakana tegu me vakana uda mimiri kina do sa tubu a vakana uda taumuri kina do pasti kana kama baleta na uda au reda uba binaka na nona bilita kina alka bena serending ta kimedala ngata batena matang sampai ni asanga ni tau tanra ni tau na langa sere na matang ko dulu no to mitik buto sa tikubunga ya matang ni ko tau langa sere ya talisar nanggangani sere balet ni patingo o klatik nanggana maka ni tuntu nanggana maka ngo nanggangani sere maka wasarnga usin kilantun dona ngona ser dam o kilai tu na ser dam ati bango ni vaka tengu tu na vez ni vaka tengu tu na vez senikau na tengu vaka yalonga melumuti kitu tengu vaka yalo na vaka sama ni kame baleta na yalo tam enda sa buleti ko na tampanguna sa ronika endangara na bi vakararam taksi na bi liu taki vakalomalagi endangan dreba na ko ni yalo tamu enda sa kilai na bakasama ni yalo tu sarina matangango na ruani tikina tawili kango uda taumada uda taumuri mengei roni yado kina meroni basika kina na buata uda taumada na yalo ni kai kuni na ivoltambu sa tawuchi na uda taumada na tu bombo ta evei Elalo tuku arete tiko na mrongo tiko na mata sauti membaleta na non-retou. Tiko loma bata, tiko dua bata na tise peli, na itamba balo ya, sobaraki se yado na ngone ni pentiko, that is former rain. Ya na uza toman. Ia, me bakanga enda sa rete tiko ni elalo ni kai tiko na bola tambo. Tono wili katalo so tala tiki ni bola tambo. Dom dengan na tikina to wili kamea na ibola ni Vakarua na wasetin kandua na taumada na uda taumada ke makando na Vakarua ono bakatau na uda taumada ke na uda taumuri ena ke na ngona de kila na ngona ena tauki sini dua weekend kila ya bambota enda na reba menda na vingoma se menda na rawat so nangan rebi kina na yalo ni Vakarau Andrevi kina na ni Vakarau Tahu setan itu pakai kurtakan nanti tuh wili kali itu tali tikina. Iko ni boleh ni cermaya. Selima. Itu tali tikina nggak. Tiko mana tikina rosong bulkan dua. Ya, ada ini tikina rosong bulkan bitu. Oh. Itu buat sartingan ya le allo entar itu tiko nanti beli tikina leson ini kuah.
non mazango sena tu na rendere ti mai ne ala bi kai bi bon num ti mai kina na kalo dia mai na ngona ni bulan na profita le levo profita le lai con mai na profits profita le levo chermei yang go indo bertone profita le levo to kai me whipping profit dama na bune bot kai kino kai me whipping profit to kai indo e sambo tangida ni kai na tangida sulieti ko wani tu na kalo merani o se ti kubir na non tamata na kalo balata ni rasa ngole tani mai ina non ngoni sal na kalo o la kai punik na wasi na tikin bitin bol kampo doro ngona manda na kaungo ko kim daw na tamata lielia kasyang ni bu sa vakamatana kasyang ni rai sa vakandalingana kasyang ni rong daw sa siyang ambeka ni rerwa kiaw sa kaya ko choma daw na siyang ambeka ni sauti ni nini ya matango kau sa lana na waituya na noqu mesa siyang ni sibia na dua ni les siyang ni mundo ia ke sa vaka ua ke sa siyang ni mumatua rawa ke sa bandungu ke sa siyang ni sibia mai ia na tamatango ersa alon daw buki kan daw talendrendre ersa buki kalakutan pwede na kena ikurin ni kahit kung iti ko na ibalkambi nung tubu huli ersa siyang ni kael mandra menderere bakit siya manda na nanda tulo o koya sa sulia may nauda taumada ke nauda taumuri ena kena nguna koya sa lesia na wulay keli kapakanday takabikena. Ia, nadap, na nomundo dakadala sa wakandaroya na bikaungo. Ia na nomundo ibalabala sa taroba na kabinaka may bikimdo. Ni sakune behir na nongu tamata na tamata daiso. Sa laukoto, mebakate kikoe sanda umbirindai, sa ia na idori, sa dorita na tamata. Erusawul kabitu. Mebakana isu sa ose na manu buka, sa bakaki na non bali. Sa sinay na ilawaki, karsayado kina milibu, kabuti ni umay. Turita na napakasama ng andrebo na kulong, mebakarita itikik. Unred sarang ni alalong o enandua na kinapasam ito rin na nangunit ilako kina na profito ilichia ilaki vosa buana tuwe at umbit ko na kanibang rita ito kunit ko sanang ngati ko dam na punesya ni yado kina na isasang ni buwa binaka kina na buwata may kanga na nanda to nanda wili ko tiko may na imatay ni wasi ni senamati ni tikin na rilti manipol ni Vakarua. E baka ni na Vakarua go na kalungat yan. Yan ano sa sini Vakarua sa naroniado kina na lunga. Kasi ni bakataw din na uta. Enak yan ang una. Ni na sini bakataw din na uta. Dama na yan. Sinubuwa binaka kina na buwat. Sa natikubaw sa takay na lera. Nang ibang gangati ko dam na po din nato. Na yalal ni kato dabaw ulit ko na biti kinawa. Sang nito non ra bukit tani o iranga na tamati ni kalo may wana kalo sa takay nga kinanalya. Debka nga napakasama yung damay wariditiko ni heaven is waiting to supply. Heaven is willing to provide. But are we willing? Are we prepared to receive it? Karon nagtaron kenda na non rabula ni kayo wali tukutak oir na tamati ni kalo oir na Israel bakayang
se wirna chiu bakayang lebe tik na kalo min dus bikanda kenda enda puta kai kenda menda chiu bakayalo se Israel bakayalo tan na tikin etiko menda to na rei tos to tolo sa man to wo tiko na oceano wasiono kine due me to na tikinetto menda mai leswicho ni saia na vendre sulaki kasana bakumbulai kenda talanga ko kwa sayoti na veya viki ia na voda talanga ko kwa na nonda mo e baktara tu na kalo mena bakai dresso na vika enda na sota kaki na ndende me kanga na nona baktara mera kambo korta ko ir na non tamat na kalo era ni bang tak na pusuar talambuses era Makaya balati ko erle kau kina bakang bombula may na matin tu papiloni e bakatara na kalaw maya yan kay tiwi ke na rene kurni bakasamo mo sa iyo tinebe yabiti yan na dama yan na boda talanga ko na non ramo ne rua yan na bakang bulay kanda yan na bongi rua yan na bongi tolu yan na bakaturi kanda tale yan na nanggay bula e matan Pasiko tingmikina na bakasama ni revive. He will revive us that we may live in His sight. At ininguna sando yado kinalanga, nga ndo kila, and the dose of the kaitanga, ingon ndo yado kinalanga, ndo tutolo no nonda, is ranga miumbula. Yeah. Kona kanandra kendri yale alo yir matamati miklo. And the nangai kila kya baka and the nangumatua mikili chova, sa vakarautu na nona lakumai me baka na mataka. Iyo, na lakumai wiki anda me baka na uda, me baka sa tau na uda, iyo na uda taumuri sa vakasusu taka na buru. Kasa tau na uda ere na kena babalang. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like rain, like the later and the former rain to the earth. Uda taumada, uda taumuri. Vita na pitikina o ngandra me bagaya butakina na nonda tau na rega na bakasama ni kana tau na uda taumuri. Rega na tikina ndo tal na tikina tikina oceano waseti ni tikina tatunda na choweli waserua tikina rosol katoliko rosol kaba. Ia ko ikem daw na tau kay may sayon do marau karekite choba na namdo kalo. Ni sa sulia waka binaka bikem daw na uda taumada, iya na waka tauda bikem daw na uda taumada, kay na uda taumuri me bakailiw. Kaya narosobol ka ba? Enangay sinay nararani sila, sila. Kabuambale na ikili-kili waini, waini wow kinawayway. Kanariti ko na bunaya kung anda may pagkaya butikin na nandaturo iti ko na itutungo. Narita na non bakarita katik may na profita se nanambiti tik may ni bakaro na kalo lesen na non na wala ni Vakarua laktik may na non to bakurisom tik may ni bultambo may bayar na profita. Na yale alo ni kamen paleta ni kena tau na uza. Former rain, later rain. Former rain, later rain. Na tosiki na bakasam ni kahit ko na ni prophesy. Ito sa rin na kahit ko na ni bultambo. The rin na kahit ko na nararamlala ni ber ni juto ng itarong na taro ko abi tarong iliw.
The later rain, ripening earth's harvest, represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. But unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up. Unless the early showers have done their work, the later rain can bring no seed to perfection. So we tell not to command na magkasama na read na quotation. Kung tarong kinalatar ko abi tarong may na mataining on imbera na dito available tam. Na uda taba embimbi matay ni uda early rain, former rain, sa later rain. So available tam ti kumay, so may will ko na ron nilabet na kitala na kahit ko na quotation ya. Later rain, early rain, so later rain. The later rain, ripening earth's harvest, represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. But unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring forth unless the early showers have done their work, and the later rain can bring no seed to perfection. So which is more important? The former rain. The former rain will cause the seed to germinate. Okay. For life to happen, the former rain has to come first. It is important. Na former rain and galibio vakatu na later. Bale tarotal na taro. Bibi raw. Early, sa later. Sa both. O sabi taro talan yan. Early, later, both. Na ronga ni le vai voka na later rain ke vaka sa to di kana matai na former rain. Momo na sinra ni le ron na ka na later rain ke vaka sa na former rain. Hona imbimbi kina na former rain metawi abu taki vina kaya ni anangira ni le vai voka kina na later rain bikan. Kena pale, o evei raw. Dua, early, later, or both? Both. 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 Matatabi na baka sama kendo sa sulit yung may former rain. Alam mo, later rain. E nangyali yado may matua kina na buhat. Yan sinilay matua na buhat. Ababuha keme kanreraw. So it needs the early rain. Paleta na mangyali. Paleta na baka sama mo. Kinindo na ka. Unin to. Nagtugtog ni Kaman baleta na later rain sa tugtog ron ni Kaman sa tugtog makawan ni lotong wa nandoon ang ni tugtog sando ro bakin mabaka lebu do bungro na kento yo sarwa do se and yan dala na kinimbalembalen din me vakatu bibi sa itang tingo dan gerita les man kena pakasama san to buken to pas ni kono yeto no bakurian no tutore na maka maingo na pakasama ni non tutore da na we need both rains. It's so important. Me viva suso taki na uda ruo. Na kena viva suso taki ni matay ni uda kaya ado kina no de dingo mi karisto.
Yado kina baptizo. Enanonda mbula bagayalo. Ia, sinikan imbale ni sa tau di kenda nga na uda ya enanonda dingomi karisto sa yado pikya. Enda nangandreva tiko merna. Vivo que suso ta que beto ngire na kai bitu na li profsai. Me bag matatak balet me kanga tukun. Me kandre na sornikau, me buroro, me tumbu me bua, it needs the early rain. Yeah, mengele matua, it needs the late rain. Terani papitisa niendua. The lot to na vivo que suso ta que ni uda na lo ni no na bula bagayalo, tostos ni bula bagayalo. Gay like namaka mengay sa taba na sobraki ni uda taumuri. Yeah, the latte tiko na vivo susu technical tam. Betongo, edana bakasama to uli tiko may indo na quotation ito it's spiritual grace. Spiritual grace na kaya nabuhat ki may na way buwan niya tam. Doktor tina bakasama na way buwan niya tam. Ken bali. Endo na kaya na yada tiko may kinananon da masulak tiko. That is why we should seek it. Bakasangarati ko. Pray for it continuously so that we can acquire, we can be equipped, we can be develop that character that God wants to see in a matured life. Ito ko nito kung doon ang bula kaya alay matua. Yung kasi nga, talia nga may kangaw sundong kahit talia nga ni kartu may na label ni Lubental talas, sento upang matalas, sabi siya. Kaya usang ning karatiko na nanabibo ka suso teki tiko na altambu meroni develop teki kina na character e ngandrebo lomalagi me laura ina nombula mau wale au na roni vakatu na leo lilia kwa wawatu vakavina wawatiko siang ni bibo ka suso teki na altambu me beso taka na yang itu vakini pura meroni laura mai na itoba me laura mai na bua kwa ngandreba panan daw ni tatamusuk ni kwa nga nang may tamusuk nga kwan mer ito ko ni may nangong na sauch ya rida manda ka total ba nga ng total na quotation so ta testimonies tinga ask ye of the Lord rain in the time of the later rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain. He will cause to come down for you the rain, the former rain and the later rain. He will and give them showers of rain. He will cause to come down for you the rain, the former rain and the later rain. Former rain. Okay lah, tiko na kayo na nang guba matalang, tiko mur nang guyalalang, tiko mur nang guba matalang. Ito na rin mata. Falls at sowing time to germinate the seed. The later rain falls near the close of the season to ripen the grain and prepare it for the sickle. Nangwa una koto sa uli ko chimaili. Me kandre se me kandre na sornikaw ngandre bina former rain. Nangandre vitale na later rain to ripen the grain and prepare it for sickle. Falls at the sowing time to germinate the seed. Falls near the close of the season to ripen the grain and prepare the sickle. For the seed to germinate, grow, and ripen, it needs both rain. But evei
it needs both rain. Germinate, grow, and ripen. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. As the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate and then to ripen the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. Umambot ni sana wanditak na pakasama pa madaltak tiko na kango Engandre na uda ko warto wili tiko may na pakasama ni kaya bulay tiko ni bultambo din aya na uda kama baleta na non rapakaraw ni Teiteo ira may Palestine na una yan na pakasama ni kaya na pakasama kayalo na uda taumada ko yan kilanya sa tawot yan ngone ni 24 warit may na madal sauti dan dono makatingon dara bakilatingo na nabiba kasuso teknial tabu me bakanga turi de tingo. The Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. Nindra bakilati ko yan nabiba kasuso teknial tabu en ngay nana makiti ko ng gilis sobra kimay na uda taumuri. Dono bakasama manda ba nimbernitin niya. Doba kasamta kanindo lem na ngona ndo wrong na masong. Okay, tingo ndo wrong bi rana ikanda na linoto na bakasama ni ayaw sana ngona nga sana and ni kay tingo ano pag nanano ni duwa ba kay susmen na lot sin duwa sa ni lot waji gay via alulilay paglilay tunay batang nga din no na siyang ni taumada aliti ko yan mati ni kalon na bula pagayalo gento bango na baro ni boss ento tayo sindar kani ngono ruwa kinisada mena sandilo ng gilanya ano ba kasama irega na nito reditik na yan lalo ni kakamburaki kinatatamsuki na karakter na ituwa kinimbulan hindi na turanga maramo ena be tumber ni altabu be bakasusotek ni uda balat ni uda baktakarkartak na altabu be bakasusotek ni uda ena develop tekikina ena na itobu pangandre be meluray po ako to sa redit kumay and then doon naman ena masula ena baksanggara o babinbinakan yung reti ko na namdaw na leni ng kangko kaya kaya and then doon naman da vivasekta ka ba biwatini da vivasekta ka da vivasekta ka ba biwatini na ibaraw ni mbula mendaraw ni bibi bitumberikina doon ka naman nandan daw vivasekta ka na bikame baleta na nonton bula ba kaya sini ka o sini kaya ni siyang ni it is important. Yan doon talaga may tabi kay may tabi ba sekta ka tabi kaya lori kin na tumbo ba kaya en non da matubali se non da bula ba tamakando and the was settle na ver na lubenda meraw ni rakila na baleta na non da kakamburaki sa wala nga ni baleta na non da bula ba tamakando and the kakamburaki daw sartal tinga non da reda ni redingo matiper na lubenda narara ni bika and da bulida may na posni manakin na non da wawa tiniluray ni bagaro nimbula and the bula may kina na vi tampangon sa sawati dandon meluray na tumbo ba kaya niluray ti ko na tumbo bagaraw it's a process of preparing oneself to the outpouring of the latter rain. Ya, kanga tu sari de batangani ya lalo ni kame baleta na leoletini. Kanda na roni biwisi tak boga biwitini.
but it's an individual work. Because character is not transferable. Nakaya the kina na el tambe na lamang. Ke rona ron biwa say tako biwa tini. Yeah. Na develop tako ko na character. E vakatau na no nang ngu ko e vakati. Na nung develop tako na nung character e vakatau na nung ngu e vakati kia. Leto kende na sominga me vakanga na nonda kakambura ki vakatamatean. Oni tak ni nuki kenda tau na kalau na biwa kasama so. Tunu gi bakuretal ni tunga na mada domingo. Tunu retal ni sor biwa kasama mbiti tiko na li profesai me bang mata teki na ngandre tiko na buana na nona ngandre na kalau me bakambasi kataki na itobu ni nonta bakabakarau betenda sando masula ka bakalebu and sando vital nota ka bakalebu yan sinken imbal-imbalya nisang ni tubu ka rolo malay wara kikenda ti komenda bakay na nondita mas ni kikenda to na kaluwi na bakasama and the two we were seeking ni kuwa membalata na nonda nanama kitiko this weekend na kaya the virtu na pistole no the taumada ye me bakabakarau tikenda na nonda nanama kino the taumada dual tangan na the Thomas ni mami kalo ni mami bang binaka ni raw ni kuni postal wiki man mami di reida ni mami di imbula ni mami wakila ni mami siyawa ni mami wa wan dinatakan ni kemni ni sa tuba karaw mani sobra kamay na lomani meron ni bakambasi kataki na itobo ni ngandraba meraw ni wakatotolo tekikina na nomnile sumay kung kanuna imami lokuyara imami wele imami mo yan kunaka ni busota na yalo ni tao bakamota imami kunaka ni raw ni kuni wasa talabi kay mami na wakalibu na nomni rawa na maso. Amen.